Umugaba mukuru w'ingabo za Mozambique General Julio dos Santos Gen yagiranye ibiganiro n'umuyobozi w'ingabo z'u Rwanda ziri muri Cabo Delgado muri Mozambique azishimira akazi zikora. Nongeye kubaha ikaze kuri byose niyo official byo basuhuza ndiyanatiriza bahigiye ku megabanze banze nkabaziringa mu nzira izo narose zikabima Imana ntizira amagambo agamanyarunduka ikiganje. Muri kumwe na Emi Bayingana basuhuza n'abifuriza ikaze muri iki kiganiro. Mu gihe gito gishize igisirikare cy'u Rwanda cyemeje ko abasirikare 3 baguye mu gico batezwe n'ibyihebe abandi 6 bagakomereka. Igisirikare cy'u Rwanda RDF cyatangaje ko kuri uyu wa gatanu umuyobozi w'abasirikare bari muri Cabo Delgado Major General Emi Ruvusha yagiranye ibiganiro n'umugaba mukuru w'ingabo za Mozambique General Julio dos Santos Gen. Ibiganiro byabo byabereye ahitwa Mueda mu ntara ya Cabo Delgado. Baganiriye ingamba nshya zo gufatanya mu bikorwa byo kurwanya iterabwoba muri Cabo Delgado. General Julio dos Santos Gen yashimye akazi abasirikare b'u Rwanda bari muri Mozambique bakora mu kugarura amahoro muri kiriya gice cy'amajyaruguru y'igihugu. Ku itariki ya 3 Gicurasi 2025 ibyihebe byo muri Islamic State bikorera mu ntara ya Cabo Delgado mu majyaruguru ya Mozambique byagabye igitero ku ngabo z'u Rwanda zari mu kazi ahitwa Katupa. Igisirikare cy'u Rwanda cyatangaje ko abasirikare 3 bari mu butumwa bwo kurwanya ibyo byihebe baguye mu gico batezwe abandi 6 barakomereka. Umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda Brigadier General Ronald Rwivanga yavuze ko ku ruhande rw'umwanzi benshi bahasize ubuzima ingabo z'u Rwanda ziri muri Cabo Delgado kuva muri Nyakanga 2021 aho umutwe w'abasirikare kabuhariwe mu guhangana n'ibitero ugizwe n'abasirikare 1000 n'abapolisi bagiye guhangana n'ibyihebe byari byarayogoje iriya ntara ya Cabo Delgado mu gihugu cya Mozambique. Mwakoze gukurikirana byose niyo official. Turabakunda kandi Imana y'amahoro n'imigisha ikomeze ibane namwe naho mu kiganiro cy'ubutaha. Bye bye.